abiringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Nanjye nisanze muri uwo muryango witwa Helping Hands Foundation. Tugendera ku canditswe kiri mu Baheburayo igice ca 13 umurongo wa 16 baravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu timukabyibagirwe kuko ibitambo bisa nk'ibyo ari byo binezeza Imana. Amen. Mukomere muhumure, Imana ntago yabataye. Bibiliya iravuga ngo niwe se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi. Haleluya. Murakoze. Nanjye nitwa Mukire. Nkaba ndi umunyabyinshi w'abakira amacumu. Nkaba umwishwa w'abasegege. Data yitwa Haizuru wa Mpenda. Mpenda wa Mimamu wa Sekijenga, Sekijenga wa Masindi. Suko kose. Byinshi babivuze sinabisubiramo. Twebwe turi groupe twiyunze hamwe 2021 nibwo twafashe igitekerezo, mwazana igitekerezo ndazana ikindi, turavuga ngo twakoresha yandi makimana yatugeneye tugasangira na bene data. Siko kuko mu buzima ngewe nimba mfite undi ntago abafite. Siko ariko mu gihe mfite adafite ngombwa kumuha kugira ngo nawe agire icyo abona, kugira ngo nawe agire icyo arya. Amen. harimo abantu b'abakobwa bato bangana n'uriya mpiri n'abasore bangana n'uriya bagera mu kigo bambara ibitenge baravuga umunsi twe duteka, uyu munsi twe tubafurira imyenda, barimo binjira mu kigo bagakora imyenda yabo irengetse. Imana ibagure, Imana ibagirire neza. Uyu mwaka uzobabere umwaka musha, umwaka muhira, umwaka w'ibyishimo n'amahoro kuri mwe. Imana igume bakomeze, igume bagirire neza. Ubundi tubashimira nyine kuba mwadutekereje mukatubwira natwe tukaba twaje mukaba mugiye kudufasha. Baravuze ngo habe n'agakombe k'amazi. Ntaca Imana izarenganya, ntizikiranirwa, izibona byose. Ico umuntu yakoranye urukundo uzagihemberwa. Nukuri Imana ibaha umugisha mwinshi. Baraje bafata ibirenge bafata imyenda yabo bana barafura boza amasahani barateka ubwo barambira mu cyo baraba abantu kende bazabazana bakatuzanira ibyo kuko barize, ariko bana ibo bakoze ibintu tutarabona kandi turakomeye muri abanyamahanga ntabwo n'abateka. Aho kwango abana bagana n'ibyo bakobwa ari benshi babiye bakaba bageze nakora n'umunsi nagira gutya, ariko tubona bakora ibintu igikorwa cyiza. Reka utanga uyu mwanya kugira ngo akorerwe iki gikorwa. Iyo usomye amakuru ya Noweli umunsi Yesu yavutse, ntabwo ngiye kubwiriza ndababwira akamaro ka Noweli cyangwa se icyo Noweli isobanura, kugira ngo muzumve muzaza mubibwira n'abana bano baterankunga cyangwa se iyi mishinga izidufasha. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa cyo gufasha ni igikorwa kiza gikorwa n'abanyabwenge. Umunsi Yesu avuka ngo abanyabwenge bagiye kumuramya barashitse ngo barapfukama baramuramya barasenga ngo bamare ntibarekera. Bari bafite ibintu mu mifuko mu mabage yabo, bafata ngo amaturo bari bafite arayamutura. Noweli rero icyo itwibutsa nuko tugomba kugira gute gusangira.
aba basore b'imari icyo bafite mu mufuka wabo, mu kigega cyabo, mu makonti yabo, bakazana bagasangira na wa muntu udafite ikintu. Pot of Manna nimba bafite ikintu mu kigega cyabo, bakareba bajya abantu batishoboye bakazana bagasangira. Ni icyo ngicyo niyo Noheli nziza. Rero abantu bakoze gukorwa, mureke tubakomera amashyi. Bagize neza, mu by'ukuri turabashimiye ku nkunga yanyu mwatuzaniye. Imana yo mu ijuru ikomeze ibongerere, kandi natwe dufatikanyije n'aba bamama, ababyeyi bacu, turaza kubasengera tubasabira umugisha, kandi buri mugisha w'ababyeyi ni umugisha mwiza, kugira ngo mukomeze mwaguke muzokore n'ibindi. Hano dufite abantu benshi, sinzi nimba barababwiye, hano dufite abamama benshi, abakecuru benshi, n'abandi bantu benshi batishoboye, ariko kubera ko ibyabonetse ari bike, twavuze reka duhamagara aba bantu bake, ariko dukeneye kubutaha mugenda mukaguka, hanyuma mukazaduhamagara, ino kanisa rikazuzura kugira ngo ugere ku bantu benshi. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Yemeye kubana natwe, ikaba itugejeje kuri uno mwanya mwiza w'abana bacu, kuba badutumiye tugahurira hano. Imana yabikoze nishimwe. Ubundi twebwe kuko nyine bakoze, twe niho twibizamwo irya mbere. Ikintu utaramenya, utazi uko, ntuzi ubona naho wohera kuvuga. Ariko kandi ni ukuri dushimiye abana bacu ku gitekerezo cyiza bagize. Imana yarabaguye, ibagura ibitekerezo byo gutekereza imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Muri iki gihugu habe n'utari umupfakazi n'utari imfubyi, nk'aba bakecuru nyine ntibabahaye bakora, biba bigoye. Ariko kandi Imana ikaba yarabahaye icyo gitekerezo. Imana ibaha umugisha. Nuko ije bavuze iryo jambo ryo kuvuga ngo bagiye ku kigo cy'imfubyi ngo bakora ibyo bintu, nza numva umuntu ukoze ku mfubyi n'abapfakazi, kumva binkoze ku mutima. Imana yabagiriye gutyo data, Imana yabahaye uwo mutima. Imana ibaha umugisha, Imana ibagure, Imana ibagirire neza. Uyu mwaka uzobabere umwaka musha, umwaka muhira, umwaka w'ibyishimo n'amahoro kurimo. Imana igume bakomeze, igume bagirire neza. Ubundi tubashimira nyine kuba mwadutekereje, mukatubwira, natwe tukaba twaje, mukaba mugiye kudufasha. Baravuze ngo habe agakombe k'amazi. Ntaca Imana izarenganya, ntizikiranirwa. Izibona byose, icyo umuntu yakoranye urukundo uzagihemberwa. Ni ukuri Imana ibaha umugisha mwinshi, kandi igume ibagure, igume ibateze imbere. Muzofashe n'abandi bari nk'aba ngaba, mugume mufashe imfubyi n'abapfakazi. Imana mufashe abatishoboye. Imana igume ibagirire neza. Ni ukuri turabashimira. Ku mazina nitwa Sengiyumva Yves, ndi umunyakarama, nkaba umwishywa w'abadinzi. Papa yitwa Revera Zikiyeri, dutuye Umoja. Uku tugiye twibwirana nosanga hano hari bakaka benshi. Twebwe groupe yacu ntabwo ari na groupe, ni umuryango. Nanjye nisanze muri uwo muryango witwa Helping Hands Foundation. Tugendera ku canditswe kiri mu Baheburayo igice ca 13 umurongo wa 16. Baravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu timukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa nk'ibyo ari byo binezeza Imana. Amen. Ubushize twari hano Kitengera, tugenda mu kigo c'imfubyi. Ninjiye muri ico gipangu
abana nasanzemwo ikintu caje mu bitekerezo byanje ca mbere ni twebwe turi impunzi ariko tubayeho neza kubarusha. Niki twe twatanze? Ntituza dutanga kubera dufite byinshi, ahubwo dutanga bya bindi bikeya natwe ntaco twatanze kugira ngo tubibone. Hari umunsi twicaranye na mama ndamubaza ngo ese inshuti nyanshuti yokuru turi muvandimwe? Arambwira ngo neza cyane. Ndamubaza gute? Sobanurira. Arambwira ngo umuvandimwe wawe yokugirira ishari cyangwa ukamugirira ishari, ariko inshuti yawe niyo kugirira ishari. Ufite ya nshuti ya yindi ikubwira ibibi n'ibyiza niyo kugirira ishari, siko? Ariko tuzoza twiyambaza Yesu. Kugira ijambo ry'Imana riravuga ngo ni umwana w'umuntu oyo kwihakana, ngo ariko Imana twakurikiye ngo ntizitererana abayo mu makuba no mu byago. Twaje hano dusangire ibyo Yesu natwe yaduhaye kugira ngo natwe tubereke ibyo Yesu yatugiriye. Tugendera ku kintu kivuga ngo tuzana ibyiringiro ku badafite ibyiringiro. Amen. Kaduheze n'uyu wacu abe kubasuhuza. Hello guys, kama vile umesikia vile amesema, sisi ni Helping Hands. This is part 2. Tulikuwa hapa Kitengela, tulikuwa tumekuja kusaidia the widows. It was a long journey but God ametuwezesha. Tukakuja, tukafika hapa salama, tukaona, and we share them with Christmas. We helped them and they were happy. So what we need from you is to share these videos to the YouTube channel, to your friends, groups, everywhere. That's what we need. Thank you for your support. Kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Ukomeze isezerano kugeza ibi bihumbi, Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Amen. Shimwe cyane. Nanjye amazina nitwa Mutoni Uwase, duturutse Umoja, ndi umukobwa w'abasama abamwishwa. Papa yitwa Filimoni, aba ari hakurya mu Rwanda. Yego. Rero twebwe twaje hano gusangira, ntago twaje gufasha. Twaje gusangira kuko ntago natwe dufite byinshi byo gufasha, ahubwo dufite byinshi byo gusangira. Rero turishimye cyane kuba mwatwakiriye. Turi abana batoya, guhagarara imbere yanyu turi kuvuga ni ibintu bitaba byoroshe cyane, ariko kuba mwatwakiriye mukadusabira umugisha, Imana yo mu ijuru ishimwe. Rero njyewe icyo navuga nuko Imana ntago imeze nk'abantu, ntago ikora nkabo, ntitekereza nkabo. Imitekerereze y'Imana iri hejuru cyane kurusha iyacu, kandi urukundo rw'Imana ruri hejuru kurusha urwacu. Rero muzajya usenga Imana. Hari umuntu wavuze ngo niba ukeneye ko Imana izagusubiza, ntukajye wisengera, uzaze usengera abandi, usabira umugisha abandi. Nubona bikeya ubisangire. Ntago ari byiza kuvuga ngo mwe murishimye muri gusangira, muri Noheli, undi ababaye hari ahirya. Ahubwo biba byiza iyo musangiye bya bindi bikeya mufite, mwese mukishimira hamwe. Rero mukomere muhumure,
imana ntabwo yabataye. Bibiliya iravuga ngo niwe se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi. Rero muhumure, imana iri kumwe namwe, turi kumwe namwe, bikeya tubona turasangira. Rero imana yo mu ijuru bahereze umugisha, kandi mugire noheri nziza n'umwaka musha muhire, uzababere w'ibyishimo, muzahirirwe muri byose. Murakoze. Haleluya. Murakoze. Nanjye nitwa Mukire, nkaba ndi umunyabyinshi w'abakira amacumu, nkaba umwishwa w'abasegege. Data yitwa Haizuru wa Mpenda, Mpenda wa Mimamu, Mimamu wa Sekijenga, Sekijenga wa Masindi. Suko kose. Byinshi babivuze sinabisubiramo. Twebwe turi groupe twiyunze hamwe 2021 nibwo twafashe igitekerezo, mwazana igitekerezo ndazana ikindi, turavuga ngo twakoresha yandi makimana yatugeneye tugasangira na bene data. Siko kuko mu buzima ngewe nimba mfite undi ntago aba afite, siko, ariko mu gihe mfite adafite ngombwa kumuha kugira ngo nawe agire icyo abona, kugira nawe agire icyo arya. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Nkuko mutubona hano, abenshi ntibabonetse kubw'impamvu zimwe n'izindi. Hari ababa hano muri Kenya, hari n'abandi baba mu bihugu byo hanze, ariko gusa turi dufatanya yandi make twabonye tukashira hamwe tugafasha abana b'imfubyi, no muri twarimo abana b'imfubyi ariko nabo bafashe. Uhagaze hano imbere yanjye nawe arimo, hari n'undi nawe w'imfubyi nawe utabonetse, ariko gusa twe ntabwo tureba ngo uri imfubyi cyangwa se ntabwo uri imfubyi, ahubwo twese dukora hamwe nk'abana b'Imana bamenye Kristo. Kuko icyo dukora cyose tugikora tugikuye mu rukundo, kuko Imana ari urukundo. Imbaraga z'umusaraba kubizera Yesu Kristo ni ubugingo buhoraho, ariko imbaraga z'umusaraba kuba atizera Yesu Kristo ni igihombo. Rero twe twamenye Yesu Kristo, imbaraga z'umusaraba kuri twe ni ubugingo barahiteka ryose. Amen. Rero ntimugacike intege muvuga ngo data yaragiye ariko ntiyadusize nk'imfubyi cyangwa se nk'abapfakazi, siko, ahubwo ari icyo yadusigiye Mwuka Wera. Amen. Mwuka Wera n'utubaya muri byose, mu byo tunyuramo byose. Rero twifuje gusangira namwe, twakomunikitinze na uriya Pasiteri Patrick, aratubwira ngo hano hari abagore bahari, ariko gusa turavuga ngo twebwe ntabwo twabura icyo dukora. Rero bike twabonye, mu byo twabonye nibyo muzakire kabisa, kuko bivuye mu ndiba y'umutima, niko bazavuga ngo ibivuye mu ndima y'umutima ngo nibyo byiza bishimisha umuntu. Amen. Rero ndagira ngo nuko dukomeze dusangire hamwe nk'abamenye Yesu Kristo. Murakoze. Mwegire hano gusa. Wecha nkegera ngaho zurampari amavuta n'isukari n'ifu bidakwere. Ngoheze. Iyo.
Hello guys, amazina banyita Mutoni Wase. Nkuko mubizi, this is Helping Hands Foundation. Dukorera Umoja ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi yose. Nkuko mubibona kuri uno munsi twari twaje gufasha abapfakazi tubasangiza iminsi mikuru turimo. Rero twishimye cyane kuba twari turi hano, twafashe imitima ya benshi. Then thank you for the support. Kindi turabibutsa mukore subscribe, share, like and comment hariya kuri group yacu. Murakoze. Hello guys, sinabanyita Thomas. Uko mubizi, this is Helping Hands Foundation. Dukorera gufasha no gusangira n'abatishoboye. Rero kuno munsi twari turi hano Kitengela, twaje gufasha ababyeyi bacu. Rero nabishimye yabishoboje ibyo twabaye ibyo twabonye. Rero turabibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, share, like and comment. Kandi turabakunda cyane kandi turabashimira kuri support mwari mutwereka buri munsi. May God bless you. Kure y'umwanzi habe na gato, ndetse n'uyu munsi ndamwumva tontoma. Sindi kure y'amacumu n'imiheto bye, manganye n'urufaya n'imyambi y'umubisha. Ikindemesha ni kimwe nuko mfite ingabo, Yesu Kristo niwe ngabije inkingira. Nubwo Satana ndi hafi, Yesu ari muri nge. Ntabwo nzogira, ni wowe ngabo yanjye. Umugaragu wawe Yesu nakoze iki cyatumye unterura nambaye ibicocero, umparurira inzira isi itabyemeza. Ntabwo bazogira, ni wowe ngabo yanjye. Intsinzi, intsinzi, intsinzi irahari, mutima we tuza. Intsinzi, intsinzi, intsinzi irahari, mutima we tuza. Hello guys, kama vile umesikia vile amesema, sisi ni Helping Hands. This is part 2. Tulikuwa hapa Kitengela, tulikuwa tumekuja kusaidia the widows. It was a long journey but God ametuwezesha. Tukakuja, tukafika hapa salama, tukaona, and we shared them with Christmas. We helped them and they were happy. So what we need from you is to share these videos to the YouTube channel, to your friends, groups, everywhere. That's what we need. Thank you for your support.